Namhlanje-ke umsombuluko-ke kunjalo sibheka imisebenzi-ke kaShembe neyidala-ke ukuthi abantu bambize ngoNkulunkulu. Lona-ke umfundisi uGcwensa omkhulu wasebuhleni elungene unyazi 2011 engakwazi ukuhamba ngoba bethe odokotela kufanele anqunywe imilenze bathi ngeke aphinde akwazi ukuhamba. Ngakho-ke unyazi luthe lungene esihlalweni kuwunyaka walo wokuqala lamenza-ke lo mfundisi wazihambela ngenyawo zakhe kuze kube yinamhlanje ngo-2024 usazihambela. 10 July 2015 lo mama-ke wafika ebanjiwe engaboni emehlweni kusukela ngo-2007 kuya ku-2015. Ufike-ke ebuhleni bamaNazaretha-ke wafike wathola ukusizakala. Wahamba esebona emehlweni wabonga ukuthi sekuphele 9 years angakaze abone emehlweni. While please subscribe to my YouTube channel at Mthethwa Video Editor. Inkosi nibusise. See you next week Monday. Amen.